Pūkākā na te ahua o ngā kōrero I Wainganui I te kōmiti whiriwhiri I ngā take Māori me te umanga tūpeka British American Tobacco I te rangi nei. I tai ake te umanga tūpeka nei ki mua I te kōmiti ki te whakatakoto I o rātou whakaaro e pāna ki te ao mahi tūpeka. Me te whakatau a ētahi no rātou te he e mate wawe nei te Māori I te tūpeka e tino kiriwara nei rānei te Māori ki taua kaikino. Ākoga ake nei tātou kōrero atu ai ki te kai kōkiri I e nei wero ki ngā umanga tūpeka arā kia hone harawira o te ropu toranga pū Māori. Engari tuatahi, ko te pūrongo ārapaira tāwhai. Ngā māngai o te umanga tūpeka nuirawa o Aotearoa, kua hiatau e mahi muni ana I te hikariti. Health researchers also tell us that 1 out of every 2 long-term smokers will die from smoking. E hara I te kōrero hau, engari paku ke te whakautu. We sell a product that is legal, we sell a product that's legal. Ke te titiro te komiti Māori ki te ao mahi tūpeka, ki ngā pānga hoki o te tūpeka ki te Māori, he marama te kitea e hara tēnei I te kai pai ma te Māori, he pēnā hoki te kōrero a ētahi o ngā ropu hauara I tai mai. Māori have a 4 times higher rate of getting lung cancer than non-Māori. Neke atu I te hautoru o ngā tū pāpaku Māori ka mate I te tūpeka. And I remember that I was one who was like, no, Dad, you're not allowed. You're not allowed to have those. And I often said it to him, but... Ko te graua o tēnei whānau tētahi o ratau. The primary producer of cigarettes, do you accept any responsibility for the serious health risks, illness and premature deaths your product causes? Do you think that it is a safe product? Yes or no? Pretty simple. Okay, I've got your answer. No, you've already given it. Ko tētahi atu o ngā inoi kia kaua te tūpeka e whakaaturia, e whakatairanga tia rānei e nātoa. Tāpara tāpai, te karere.